Muhapit ko sa ilang Inky Santiago Ibon. Bye-bye kay magpalit o peanut butter. Ito peanut butter. Dili. Sa bye-bye ako nga tindahan ko dito. Pinalago sila yung pang mga apa sila yung bang mga sana items or pagkaon sa bye-bye. El tiempo ni la razón. Oye, déjame curarte este mal de amores. Me duele verte llorar. Oye, el que trata mal yo te traigo flores. Dame una oportunidad. Tu cuerpo y el mío juntitos bailando. Tu boca y la mía felices gozando. Yo te doy lo que tú necesitas. Solo quiero que tú seas mía. Quiero hacértelo. La luna yo te bajaré. Mi corazón te lo daré. Conmigo vas a enloquecer. Yo quiero estar contigo. Piyaya. Isa man yung piyaya inyo ha? Dumagete. Ube. Bisol o asa mo to? Asa mo ilain ni kamuti? Nanay bisol kamuti din eh. Okay. Turmeric powder. O kapoy mga tao-tao t-shirts ay. Ang baye-baye. Ani. Dayon kani mo ang pack pa ni. Tolo 100. 30. Kung isa ka bok 35. Okay, mauna ni ang ako ang kuan. Thank you kayo. Ano po sila mga drinks din eh. Water. Yung kaso. Unsa man eh? Ay, kamote bar. Kamote bar. Napod ng chicharon. Napoy toasted muffins. Chicharon. Piyaya. Piyaya. Kani chicharon. Ay. Pulburon. O bandi. Napoy bukayo tag 10, bandi tag 10 o ang peanut butter. Kaning peanut butter din kamoy gagama.